ngithe ngisekhatha airways laphana 5 years ngacabanga ukuthi ngibe ngiraise imali kancane kancane ukuthi ngenzeni ngoba sengiseCabin manje so kumele ngithi make my way ngaphi cockpit so ngenze kanjani ukuthi ngifike laphayana ngoba bheka sengilana bengingacabanga ukuthi ngizoba ku-aviation bengizitshela ukuthi sengikhohle ngale ndlela ngizoba iweta ngibe yini but uNkulunkulu beneplan. Yeah, so uqala sibili ungena ecockpit wenza njani? Ngene ecockpit for ukufunda or ngisasebenza ukufunda sibili ukuthi ufunde. Yes, ngase ngidecide ke laphayana ukuthi ngiraise amasenti ukuthi ngiyenzeni work towards ama studies ami. And then ngakhuluma nabo lapha eKhathi Airways ukuthi ngenze njani bagayida ngoba abantu abaningi sometimes bafuna ukusuka laphayana baye ku-cockpit or basuke ngapha baye ngapha bantshela bathi hambe esikolo okuthiwa yi-43 eschool eSouth Africa if uplan ukuya eSouth Africa so bangirecommendela ukuthi ngiye eSouth Africa esikolo okuthiwa yi-43 so 5 years decide ukuthi okuyisikhathi sokubana nginjani ngihambe ngiye 43 ngaleso sikhathi ngiphuma umntana kithi umna wami ongilandelayo wangena yena as cabin crew apply la wawuthola umsebenzi as cabin crew so kwanikeza amandla ukuthi umna wami ayiselapha at least sizosizana ngabantwana ama-fees abantwana so ngahamba ke ngayoqala izifundo zami ngale e43 yeah usuke e43 supasile sokuhamba njani kumbe ukuthi uqala sibili wena ungena ukustudies laqhaza lifundani singena kuma studies lapho baqala ngetest abayibiza campus test ukuthi nje baku-check ukuthi ukuliphi izinga as far as the aviation is concerned ukuliphi izinga ungumuntu owazi something encane umuntu owenza i-research yakho beforehand or ukhulele efamilini echayelayo kanjalo so i-test yangikhona uyayenza igcwele nje different exercises mina ngiyenzanga kahle leyo test ngoba everything beyinew bengisebenza laphana eKhathi Airways angizange ngithola ithuba lokuthi ngenze njani or ngingathi ngaphambanisa ukuthi ngenze research yami too much ekuflyeni laphayana ngibe ngumuntu nami ukuthi ngibe nama-simulator endlini that is a mistake that I did emfisa ukuthi ngitshela abantu ma une dream enhliziyweni akulandaba ukuthi ugive uphile or kanjani research about it qhubeka ufunde ngayo so ngafika laphana mina from zero test yathi iyashaya uyisela kathani bangitshela bathi abantu abathole imark enje normally kabaqedi kulesi sikolo but lokhana ngizange ngikuthathe njengokuthi sokumele ngigive up njenge-disappointment instead kwangenza ukuthi ngisebenze thrice as harder than other people bathi umuntu ongela mathematics naye akayicedi le course kahle angangenayo i-mathematics ngangenayo university so ngenza ukuthi ngiyadinga usizo ebanganeni bami ngisho nasebusuku angilali ukuthi ngibe kwazi ukuthi ngipasa ama-exams wami kuwona lawo ma-exams bengisiba i-highest kuma-sittings wami lapho ngela mathematics khona bengitshaya boma-90%. So mina yonke lento ayizange ibe i-discouragement kodwa bekunama-challenges. Yes. So kodwa wawuzibhadalela kumbe kulomuntu owayebhadala i-tuition yakho kumbe kwakume njani khona? No, bengizibhadalela emalini engangiyisevile with the help also of my family, with the help also of my friends. Yes. Uthe usuqedile-ke khonapho esikolo wasusiyanga? Ngiqede ngoDisemba last year. Ngase ngisiza ngise-Eastern Cape manje lasesikole sebengiku 43 sise-Eastern Cape manje ngise-Port Elizabeth ngenza lokho ukuthi yi-hire and fly so ngiyathatha indiza ngiyihaye for 1 hour or for 2 hours ngiflye ukuze ngingezelele i-experience ama-hours wami wokuflya ngoba ukuze ube qualified for certain airlines kumele ube le specific hours so ukuze ube nalawo ma-hours kumele ukuflya wena ube in charge of indiza ufly to build your hours.